عبدالسلام هم تنه جمعه بزنن کنفرانسی اگر دست بکره به یا دست به نکریه بگشتی کی تدا بشتاره به چاوایی که بروید چه کنفرانس مجرای دی به تایبتی لسر چه میکردن بله استیماف کنفرانسا گرسایی یعنی که بیشتر وین شگلک چین جدا پارلمانترین بری نهایی کردیه جنن به پیشنگی تفکر جنن آزاد و ته لدارخستن دنیا و نیو دا دست بکره خاطرین دست بکی حاتن کرن ج باشور ج پارلمان تو هریما کردستان ج 64 پارلمانتر بیشترن که یه نهاو یه بری نه اکتیویست تفکر جنن آزاد هر و پارلمانتر بری یا دم پارتی لا کات اطال gelmene zecbi bepirsim ez beni bicili bergen kurdi un beştari bir konferansene em jur dest bebikin vate van cilahene gelo ya tabii ki vataya cilehane çünkü roja beri yani biz tu 6 sal beri em beveb cilan em nikaribim em derbase ida xoji bibin cejna xoji bibin cejna nevroz zeji bibin ama vigo iro hemu jinen kurt be jilin xoy netabi tebli ve konferans edibin o her yani her taybetiye her mazinci her çar parça Kürdistan'ı rajin be televizyon ekranı ser ekranı gibi be iro tebliğ konferans edibin evj boyma her taylo. Demek ki bu proses çerçevesinde brevet dçel darxistina bir konferansı arman çiye çimateni parlamenterin jin. Hadi. Brasti MB bejin yani dema çareseri ne iro carek yekem pevajoya medeye bereji dema çareseri çe bu ama vega iro emtencem hep bejin ki yani ne devlet Türk bitirsen ne ji devletin deslatari din ne Arap ne Fars bitirsin jinin Kürt ahak ser ahak ser وطني خو يعني كردستان ده اخفي نفس خو دغري جبو ازادي خو دغري بلا نترسن ام دبيجن جانك وكاف وجانك ازاد جوانك بهبره ام بعادل ام درباس بكن ام دخوازن في بيواجو ده ام ديسا ام ورن ام هاتنا جم هوكي امريا چارسري نشان بدن دولت ترك ام بيجن كي بمرا نترسن بغوتنا ما غودار ببن رياكي ام ورن نشان ددن بزان بن كي تايبتي او چيه جن بسالانه ki بده سالانه ki نسكنيه شو elemeki ditiye her tiştek jbarawiye minakek yani bula devlete tişve bibine huni çbaxavend vi konferansı da naverok çiye u yeçbena beri her tişteki mesela her çar parça Kürdistan'da rastiya jinen Kürt judaye em dixwazin dîsa bere jî me godar kiriye ama em dixwazin vê pêvajoyê de em dîsa goh bidin hevdû deneyîma wî çi ye tecrüba wî çi ye em bizanibin sibê em çawa pêş bikevin îro em tamam ez me qazanç kiriye tiştek qazanç kiriye em parlamenterin her çar parça Kürdistan'da em dengê xwe bilind dikin ama îro şunda em çi qazanç bikin em ser vê atölyeyê dikin em xeber rola jinan vî prosek û dimeşe de çiye yan jî divê çibe ji ber ku prosek dimeşe navaroka vana xaftina yê girêdayî rola jinan hûn çawa em nav vê pêvajoyê de ne dibêje özne emin jinên Kürt hetana îro çawa ki bedelekî mezin daniye îro şunda jî dibêje ki gere ew mekanîzmakê ji bo çareserî vêga damezerandin em dixwazin em vê pêvajoyê de em bibînin bibin em dengê xwe bila hevalê edin devletin yani siyasi parti ikilibin parlamentoya da siyaset edikin ev jî godariya me bikin o riya çareseri îro beyluye em statiyo xwe em mafê xwe bi serê de jî em jiyan zimanê xwe dixwazin em dixwazin em bi zimanê xwe jiyan bikin em statiyo xwe dixwazin û em dixwazin vê memleketê de wê ser vê axa Kurdistan û Tirkiyeyê herkes bikaribin parlamentoya biçin parlamentoya ama bu kevî biçin. Pirsekî dawî niha konferansiyê dest pê bike û nê derbasiyên dur bibin berî cejnê bahsa yasayekî tê kirin ku girtiyên siyasî hejmareke zîdetê behskirin tê gotûbêjkirin ku
کودریل وراجی او گرتین سیاسی بچک جوان پارلمانتریجن وقت لیلا گوان سیاستمدار این کرد پیام وان هات خواندن اون لهویه کو بری جشنه یاسایک در که و او سیاستمدار زندانی در که yani zagone vakti ki derdi ki bir prosedura uyhene. İro tincem yani rojeva parlamentoyu ser haftine ki de bir piştevi hatta na derbi ki be piçek dem havce na beri iyiydi ne bavarım havaleme berdin ama pişte iyiydi. Em baveri ama eve ki zagone ki nuçe bebe o İro şunda hedi yek havaleme je بسر جبونا که سیاست کریه بلا نه نگره و نه زندانا و نه خوازن اما ایروجی دولت ترک نه حوجه کن زاگونه کنو درکوه ایروجی موجود زاگون اگر بده شغلاندن هم حواله مجوخه درونه گله کی سپاس کنفرانس تثبیت که کرم که نزبنی بله صاحب سرچاوا لیلا کاتاتا اکتیویستا تجای اسما کنفرانس دست ببیکه و ساعت گویمن تخمین دکم که کرم که نزبنی لیلا زناش یل وراغوتر کی پیشکش بکه و ساعت گویم او پارلمانترین ج ارتنگارین جدا جدا یک کردان سوسیالیست یعنی اسلامی یعنی پارتی دموکرات کردستان یعنی پروفیل کی گله کی قلبالق رنگ برنگ هیا یل ورا فکر و رمان خواب جنج بگو منج برکو پروسه آشتید میشه همو پیامی کویر داینجی یل سر رولا جنان یاد چراسریا پرسا کرده چه به اوی به گوتو بیشکرین هر وها داخواز جنان اوی کو بریویجی اما گوتو بیشکر لیلا زنا از بنی مرحبا ادواشنا زندی دامه فرق کرد تبخیر اتیدکاری بریوی بله من بحث اوید کرده او جهات کنفرانس دست بید که در باست به جه ایرو شوندا او دخوازن ل پارلمانتوین جدا جدا رژه جنان بگیشتی زده ولی بگو من دناو سیاست ده هبونا رژه جنین کرچی گله کی گرینگ دبینن او گوتو بیجه کوارن کرنجی یل سر وان گیشتی خالنان گرینگ بن سیما گلک سپاس کم عبدالسلام آکنجی دناف کنفرانس ها جنان لآمده لگل مبود